GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami je v četrtek 15. in v petek 16. novembra v Portorožu organizirala že 23. posvet poslovanje z nepremičninami. Prvi dan so se na posvetu, na katerem se je zbralo okrog 300 udeležencev, zvrstila predavanja in okrogli mizi z aktualnimi temami, zanimivimi za vse udeležence. Drugi dan pa se je srečanje nadaljevalo ločeno po posameznih sekcijah, in sicer v sekciji za nepremičninsko posredovanje, stanovanjski sekciji in sekciji za individualno vrednotenje nepremičnin. Osrednja tema prve okrogle mize je bila namenjena nepremičninam v stečajnih postopkih in pri slabih naložbah bank. Današnja okrogla miza o nepremičninah v stečajnih postopkih in v reševanju slabih naložb bank je prvič najprej pokazala, da je bila odločitev organizatorjev, da organizirajo okroglo mizo na to temo pravilna. Pokazala se je vsa razsežnost in prepletenost različnih vzrokov na tem področju, zakaj v bistvu se ne sproščajo hitreje in učinkoviteje nepremičnine, ki so povezane tako z stečajnimi postopki, kot tudi z slabimi naložbami bank. Ugotovili smo, da je sicer nekaj ovir tudi v zakonodaji, ki je zelo toga, ki podaljšuje postopke, ki poslabšuje unovčevanje nepremičnin, ki znižuje vrednosti teh nepremičnin, ki se unovčujejo v teh postopkih, vendar pa smo ugotovili, da je vrsta problemov tudi izven same zakonodaje. Tako je bilo recimo poudarjeno tudi odgovornost vseh, ki delajo na tem področju, od stečajnih upraviteljev, stečajnih sodnikov. Recimo izražena je bila zelo enostavna misel, da bi morali najbolj komplicirane stečaje voditi najboljši sodniki, ne pa tako, kot imamo sedaj, ko računalnik z žrebom določa, kdo bo vodil kakšne postopke. Kot smo v razpravi rekli, to je tako, kot bi rekli, da najbolj komplicirane operacije v kliničnem centru se določajo z žrebom, tako tistih, ki so pripravni, kot tistih, ki so izkušeni kirurgi. Tako da bo marsikaj potrebno spremeniti tudi v praksi. Zlasti bo poudarjeno tudi, da pristop bank na tem področju ni ustrezen, da se banke enostavno nočejo sprejemati tistih odločitev, ki so logična posledica sedanjega stanja na področju nepremičninskega trga, da enostavno branijo vse svoje pretekle odločitve, da ne sprejemajo enostavno tega, da bi se nepremičnine, ki so povezane z slabimi naložbami bank, hitreje odprodale po realnih cenah. No, treba je sigurno urediti sistem prodaje nepremičnin in sicer v tem smislu, da bi se prodajale celote, deli podjetja, tisti, ki so sposobni biti podlaga za novo proizvodnjo in za ustanovitev morebiti tudi novega podjetja. To je prvo. In drugo, mislim, da bi bilo treba tudi v postopku prisilne poravnave okrepiti, razširiti možnosti za njeno sklenitev. Jaz mislim, da ima zakon eno sistemsko napako, in sicer, da je preveč tehnicističen, da preveč natančno skuša zajeti življenje, pa ga seveda zaradi njegove vseobsežnosti in spremenjujoče narave ne more. Stečajni upravitelj je zaupnik, razmerje med stečajnim postopkom, med sodiščem in upraviteljem je fiduciarno razmerje. Če zaupate osebi, potem je prav, da je prepustite tudi možnosti, odločitve, pristojnosti in seveda jasno po drugi strani uveljavljate tudi odgovornost, če se ne izkaže za zaupanje vrednega. Pri tem je pa pomembno v prvi vrsti, da so za upravitelje imenovane osebe, ki so usposobljene in vredne zaupanja. Torej, bistveno sporočilo današnje okrogle mize praktično vseh udeležencev, pa tudi publike je, da si želimo seveda aktivnejše vloge stečajnih upraviteljev, aktivnejše vloge bank na drugi strani, da bi seveda ta mrtev kapital v obliki nepremičnin čim prej aktivirali. Zavedati se moramo, da je najdražja naložba je prazna naložba oziroma prazno stanovanje, in kar se tega tiče, moramo storiti nekaj korakov v smeri, da te nasedle naložbe ali pa prazna stanovanja dobijo končnega kupca, končnega lastnika, ki jih bo seveda znal uspešno upravljati. V dopoldanskem delu četrtkovega srečanja je bil predstavljen še nacionalni stanovanjski program v teoriji in praksi, spregovorili pa so tudi o trajnostni gradnji. Trajnostna gradnja za nepremičnine postaja vedno bolj zanimiva, kajti ne samo vrednote, ki jih zagovarja vedno večja širina ljudi, pravzaprav kvalitete, ki izvirajo iz trajnostne gradnje, in seveda tudi gospodarski potencial, ki ga trajnostne gradnje ponujajo, je izredno velik. Namreč
zagotavljanje kvalitete na eni strani, na drugi strani pa povečanje energetske učinkovitosti in seveda s tem povezani novi produkti, ki lahko iz tega izvirajo, lahko predstavljajo velik motor domačega gospodarstva, ki seveda potem s tem, ko v bistvu proizvaja te produkte, ki so mednarodno primerljivi, tudi konkurenčno v mednarodnem prostoru. Trajnostna gradnja kot taka torej lahko na nek način predstavlja seveda izziv za same nepremičninjarje, predvsem pa so lahko naročniki in investitorji tisti, ki z svojimi zahtevami za trajnostno gradnjo, za trajnostne nepremičnine si na eni strani ustvarjajo tržne priložnosti, tržne prednosti, na drugi strani pa velik generator tudi gospodarskega razvoja v neki državi. V popoldanskem delu programa so na mednarodni okrogli mizi slovenski in hrvaški gostje govorili o perspektivah in razvojnih možnostih na nepremičninskem trgu obeh držav. Prva mogućnost suradnje prije svega razmjena informacija. To je uvijek dobro došlo. Znači sva iskustva koje su prošli jedni i drugi u određenoj fazi, to je vrlo bitno jer ta razmjena informacija može učiti se na primjerima jednih i drugih. To je jedna stvar. Drugo, kao zajedno tržište smo veće za nastup prema vani. Kao treće, kao bar dva subjekta možemo bolje se ponašati prema trećima. To jest, recimo, možda možemo imati nekakve bolje uvjete na tržištu Europske unije. Mi smo nastali u posebnim uvjetima, mi nismo odrastali u socijalizmu na dionicama, naše navike su slične, mi smo štedili kroz imovinu, to je bio naš način štednje, tako smo se osjećali sigurni i mi ne možemo uvijek primijeniti iste principe kao što traže od nas. Znači, naše posebnosti možemo zajedno lakše istaknuti i lakše izboriti za nešto što mi u stvarnosti želimo. Ja bih rekla da je Hrvatska već dugi niz godina u procesu pripreme za ulazak u Europsku uniju. Mislim da smo svi svjesni i političkih i društvenih procesa koji iza toga stoje. Evo, napokon su nam unazad nekoliko mjeseci odredili taj famozni datum 1.7. sljedeće godine. Rekla bih, evo, i kao predstavnik realnog sektora, odnosno gospodarstva, ali isto tako i neko ko je društveno angažiran i neminovno na ovako malim tržištima i možda i politički infiltriran, da mi smo u stvari u jednoj finalnoj fazi završavanja procesa koji su vezani za sam ulazak u Europsku uniju. Nedavno u 10. mjesecu izdano finalno izvješće Europske komisije koja je dala zeleno svjetlo, potvrdila naš ulazak, ali je još uvijek ostavila i određeni prostor zemljama članicama koje moraju ratificirati sporazume i ostavila još jedan prostor za dodatni izvještaj koji će biti napravljen u proljeće sljedeće godine i gdje će se ili finalno da ili finalno ne, ali mi vjerujemo da, potvrditi naš ulazak. Ono na koji način to možemo staviti u kontekst tržišta investicija i nekretnina u Hrvatskoj su, ajmo reći, dvije bitne komponente, a to je ne samo vezano za tržište investicija i nekretnina, nego za funkcioniranje gospodarstva, odnosno tržišta općenito. Problem netransparentnosti tržišta, znači korupcije, koja je zaista u Hrvatskoj uzela maha i na kojoj se radi već dugi niz godina. I drugi problem je pitanje pravne sigurnosti, odnosno predvidljivosti, bolje rečeno nepredvidljivosti sustava na koji način funkcionira. I jedan i drugi segment za tržište nekretnina predstavljaju izrazito veliki problem. Ako gledamo onu svijetlu stranu, ja vjerujem da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju dati dodatnu potvrdu našem tržištu da smo stabilniji, da smo pouzdaniji, da je možda rizično zemlje na jednoj nižoj razini i da ćemo automatizmom povući dodatni interes potencijalnih stranih investitora u Hrvatsku, odnosno i kupaca pojedinačnih nekretnina, znači privatnih investitora, privatnih kupaca prema našem tržištu. Da li će tome biti i tako? Ja vjerujem da nitko od nas ne može sa sigurnošću tvrditi. Prvi osnovni razlog leži u tome što zaista gospodarstva i puno veća i stabilnija gospodarstva od Hrvatske ili Slovenije podliježu dnevnim političkim događajima. Zaista je intenzitet promjena na svim tržištima toliki da jedna mala Hrvatska zaista može još do 1.7. doživjeti svašta, a onda nakon 1.7. nakon ulaska u Europsku uniju mislim da biti ćemo tvorci svoje vlastite gospodarske sudbine
sudbine, ali ćemo biti jako pod utjecajem trendova u Europi i dalje. Pa eto, moje osobno iskustvo govori da su odnosi na ovoj gospodarskoj razini sa Slovenijom zaista dobri, barem u onom dijelu posla kojime se ja bavim. Ono što bi ja izdvojila kao zaključak današnjeg druženja i skupa je da postoji interes sa obje strane da napravimo nešto zajednički, jer znamo, odnosno osjećamo i po rezultatima i po nekakvim trendovima na tržištu da više sami za sebe kao otoci ne možemo funkcionirati. Pretpostavljamo, odnosno bolje rečeno, nadam se da ćemo sa ovog skupa izići sa zaključkom da ajmo napraviti plan, ajmo se organizirati i ajmo pristupiti potencijalnim i investitorima i bankarskom tržištu i određenim i političkim strukturama u krajnjoj liniji zajednički, jer zajedno možemo samo biti jači. Ovdje ne mislim na nikakva nova niti politička povezivanja ili ne do Bog jugonostalgične poduhvate, nego zaista je to trend tržišta i društvo to i očekuje. Z našega stališča Združenja FIAPCI ocenjujemo, da je okrogla miza dosegla svoj namen, da smo izvedeli in tudi potrdilo se je naše razmišljanje, da je potrebno nekaj spremeniti, da je potrebno iskati nove ideje, da je potrebno iskati nove poslovne partnerje. In zahvalil sem se našim prijateljem iz Hrvaške, da so se prvič odzvali v Bilu, drugič, da so tudi potrdili, da oni enako razmišljajo, in mislim, da v naslednjem obdobju, in to čim krajšem, se je potrebno sesti in začeti iskati seveda poslovne priložnosti tako za Združenje FIAPCI, tako tudi za Združenje za poslovanje z nepremičninami in tako tudi za vse člane, ki so v združenjih. Mislim, da bo to prava pot. Jaz mislim, da smo danes vsi skupaj ugotovili, da je posledica gospodarske in finančne krize na nepremičninskem področju še malo bolj poglobljena. Finančni krč je velik in mislim, da je čas, da tako bančni sektor začne spodbujati gradnje. Na nek način moramo poiskati rešitve v državi za spodbujanje in animiranje zasebnih vlagateljev, se pravi kupcev stanovanj. In na koncu mora tudi država na nek način iti bolj smelo v investicijski krog nepremičnin, infrastrukturnih objektov, pa ne reče tudi stanovanjske gradnje. Na drugi strani pa računamo, da se po določenih ukrepih tudi in ukrepih, ki smo jih včeraj slišali na gospodarski konferenci na Brdu, na nek način kažejo določeni obrisi, da se bo tudi pospeševalo v državi in ne samo varčevalo.